شر المسلمين أصلح الله أمور المسلمين أصلح الله شر المسلمين أصلح الله أمور المسلمين أصلح الله شر المسلمين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرف وكرم ومجد وعلم ولم يمنه تعالى من بيته الطاهرين وبيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأموالنا من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات الفاتحة بجميع سادتنا الصوفية وجميع أوليائنا تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها
بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة والنور وينور ضرائحهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصاحب الراتب وكثير الإرشاد وفوق الجهاد سيد الحبيب عبد الله بن عمرو بن محمد الحسن وأصوله وفروعه بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويمن علينا ببركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لصاحب الراتب. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون بأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم له ما يرضى الله ورسوله ووالدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين بأن الله يحييهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم غانمين في خير وعافية ويصلحوا كفر المسلمين ويكفيهم شر المؤمنين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. حمدا يعطي نعمه ويحسنه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واهل بيته وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك بحق القدر وعظمته وصفاته وعظمته والسبع المثاني والقران العظيم ان تفتح لنا بكل خير وان تتقبل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعامل لنا يا مولانا معاملتك أهل الخير وأن تحفظنا من أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وغير إنك ولي كل خير ومتقبل كل خير ومحسن لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أحصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Teman-teman, sepertinya tadi telah datang. Habis itu ada makalah atau modul dari Hari Fadil mengenai fikih kurban. Walaupun kita belum kurban, paling tidak kita tahu cara berkurban yang benar dan baik. Masalah kurban ini 3 minggu yang lalu sudah diulangi sudah disampaikan oleh Ustadz Adib. Di antara permasalahannya adalah hukum menjual daging kurban, maka tidak sah bagi orang yang berkurban. Bagi orang yang dapat kurban, yang dapat sah dijual. Kalau kebanyakan 100 kilo dapat daging sapi, dijual tidak apa-apa. Terus soal yang kemarin, yang kedua, bolehkah mana yang didahulukan antara kurban dan akikah? Maka untuk sementara dahulukan kurban dulu karena kurban ini sudah dekat. Akikah besok sudah kurban. Kemudian pengganti barang tidak boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Itu tolong disimpan pada rumah kurbannya. Untuk tahun depan pada materi kurban lagi bisa kita pakai atau tinggal nambah referensi. Al-Fatihah dan Syifa, Khususun
Setiawan bin Mustar, Muhammad Refdi Kurniawan bin Ahmad Rizik, Ahmad Halim, Barka Khairul Nisya binti Ahmad Rusbat. Semoga Allah beri kesembuhan, sehat walafiat. Tes. Ini apa? Ajak saja. Khusus kita berdoa. Ayo. Sambil kalau Ustaz datang, alhamdulillah, kalau tidak kita majlisin sama-sama. Lihat. Ah, ya enggak do kata ah? Iya, ya nanti kami sini ngobrol kami. Iya, sama lagi sini ya. Sama lagi. Kalau tak di Kelangkah berkumpul. Kumpul ini. Kau sana di Puski sana, ini di apa? Veteran, ini di Seniman. Iya, nah tapi punya lalu. Jadi kita baca ini ya. Kita berdoa. Sebutin namanya nanti grup itu. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu ini lagi ya. Berdoa, mudah-mudahan. Ya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ala hadhihi ayat istighfar. Ya Tuhan kami, berikan kesembuhan dari sakit. Satu, sebut. Yosua bin Rasulullah, Arif Widodo bin Ahmad, Muhammad Muzawir, Adi Ibrahim, Zainal Abidin bin Ali Kasim, Adinda Mutiara bin Sari binti Muhammad Yamin, Muhammad Ilham Ferion binti bin Marti Irwan, Tarsina binti Sadar, Sartini binti Manto Mandoyo, Rismala Tri Puspitasari binti Ahmad Hatim, Rusmila binti Ciknang, Mardiana binti Tiagus Effendi, Rozali bin Majid Irhan Rizwan bin Hamdan, Robianti binti Almarhum Sarpono, Seli Hardianti Nadelia binti Katmidi Haryanto, Warnida binti Sulaiman, Erniwati binti Fauzi Nur, Ratna Dewi binti Hashim Damiri, Anna Mardiana binti Kiagus Effendi, Setiawan bin Mustar, Muhammad Rendi Kurniawan bin Ahmad Rizik, Ahmad Halim, Barkah Khairul Nisya binti Ahmad Rusbat, Nyanyu Fitriana binti Kiagus Zailani Harun, Brenda Victoria Muhammad M binti Bobby Rudolf M. Ya, jaga kesehatan dan kesembuhan dari sakit yang kau jauhkan dari penyakit, dan mudah-mudahan kalau jiwa penjaga kami yang keluarga kami cintai diberi kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang sudah dimudahkan, yang susah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak fitnahnya diangkat dari bumi Indonesia khususnya pada mendosa malah dunia wa ala kulli salaha bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Syekh Saman bi barakati Syekh Abu Sama Al-Falembani bi barakati Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Hasan Abu Rahman Al-Basri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca asmaul husna dulu ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari' ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basit ya Habib ya Rafiq ya Mu'in ya Mudir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adal ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Ahad ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Muqtir ya Mu'in ya Muhyil ya Mumit ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Waqi ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'alil ya Bar ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulk ya Dzul Jalali wal Ikram ya Muhsin ya Jamil ya Ghani ya Munim ya Mani ya Dhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Al-Fatihah. Agak baca dia dewe untuk Allah Ta'ala Al-Fatihah khusus untuk lalu
almarhum Kiai Haji Kiai Musa Jamal Nawawi dan almarhum Al-Habib Muhammad bin Abdullah As-Sagab Al-Hazmi wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكما إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة ليردني الرحمن بنور لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإذ نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أصحابك وقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون قلبك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وقلبك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك إلا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وقلبك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وعن سيدنا رسول الله أجمعين. نسأل الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى Halbika Allah اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع إنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد رحمة الله صلاة وسلاما دائمين يوم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا 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 وارحمهما كما ربياني صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, yang Maha Pengampun dosa, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa para sahabat kami di ilmu Palembang ya Allah, baik yang baik kepada kami, yang membenci kami, yang telah menyakiti kami ya Allah, ampunilah ya Allah, sehingga Engkau tidak menanya kami tentang segala sesuatu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbul Rahman ya Rahim, lapangkanlah dada kami, hampasahkan usul kami kepadamu, dan serahkan kepadamu ya Allah, ya Allah. Maka dari itu ya Allah, permudahkanlah urusan kami, lapangkanlah dada kami, hatikan urusan kami, permudahkanlah ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah saudara-saudara kami, orang tua kami yang sakit dan sakit ya Allah, sehatkanlah wal'afiyah ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rabb, ya Rahman ya Rahim, kasihi dan sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami ketemu hingga sekarang ya Allah. Ya Allah ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, berkahilah rezeki kami, rezeki kedua orang tua kami ya Allah, lancarkanlah ya Allah ya Rahman ya Rahim, terutama di rezeki kesehatan dan orang tua, rezeki taufik dan hidayah, sehingga kami selalu bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, lembutkanlah hati kami ya Allah, hati kedua orang tua kami, hati saudara-saudara kami, hati teman-teman kami, sahabat-sahabat kami di ilmu Palembang ya Allah. Ya Rahman ya Wadud, ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkaulah yang Maha Penguasa segala sesuatu ya Allah, Engkaulah yang Maha Penguasa segala sesuatu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, Sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma jumhur li umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad khususan pada kalian ya Allah. Ya Rahman Allahumma a'inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil ilmi wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa min hisab. Ya Rahman ya Rabbul alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkanlah ya Allah doa kami ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah, rukuk kami ya Allah, sujud kami ya Allah, khusyuk kami ya Allah, amal ibadah kami ya Allah. Semua perbuatan hati kami, mata kami, tangan kami, kaki kami ya Allah, permudahkanlah taat kepadamu ya Allah, dan hindarkanlah kami dari perbuatan maksiat yang kau murkai ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah ingatan kami ya Allah, ajarkanlah pandangan kami ya Allah, jernihkanlah pandangan kami untuk memandang Al-Quran ya Allah, memandang ulama ya Allah, dan mudahkanlah tangan kami untuk menulis ilmu yang telah sampaikan ya Allah. Permudahkanlah kaki kami untuk melangkah untuk menuju ke majelis ini ya Allah, menuju jalan yang baik-baik ya Allah, dan hindarkanlah kami untuk menuju ke jalan yang maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hafalan kami ya Allah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi muafi, bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa rabbuna wa rabbus samawati wal ardh wa huwas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, janganlah engkau sesatkan kami ya Allah, setelah engkau berikan cahaya kepada kami ya Allah. Jangan engkau sesatkan kami ya Allah beribadah ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah untuk beribadah kepada ya Allah. Kuatkanlah kami untuk amanah di Palembang ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Wadud ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kami ya Allah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berdoa kepada ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah. Berdoa hati kami ya Allah, ada masih cinta ya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, ya Jabbar, kuatkanlah kami ya Allah, ya Rahim, ya Rahim. Kaitanlah kami ya Allah, orang yang dermawan ya Allah, dan orang yang fakir yang sabar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi al-ummi wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rahman ya Rahim. Ada yang iman wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma haqqil Fatihah wa bismil Fatihah wa bidaratul Fatihah. Ya Faridul Hamd ya Subhanallah ya Malik wa ya Hamd ya Nafi ya Allah wa ya Nafi ya Rahman wa ya Nafi ya Rahim. Irfa'na min kulli balai dunya wa adabul akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dosa guru-guru kami ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah hati kami kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudahan dan cintai para ulama ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan, kami mengucapkan masjid ini ya Allah, dan berikan kemudahan setiap hari ya Allah, dan berikan hidayah dan taufikmu untuk para pemangku kebijakan dalam menentukan kebijakan saat ini ya Allah, untuk bermanfaat ya Allah, ya Allah ya Allah ya Rahim ya Allah, berikan hidayah dan taufikmu ya Allah, berikan hidayah dan taufikmu ya Allah untuk para pemangku kebijakan di masjid ini ya Allah, hingga kegiatan kami tetap seperti biasanya ya Allah. Bila ini semuanya sebab dosa-dosa kami ya Allah, maka ampunkan dosa-dosa kami ya Allah.
dosa mata kami Allah, dosa telinga kami Allah, dosa tangan kami Allah, dosa kaki kami Allah, senantiasa bermaksud kepadamu ya Allah. Nastaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa khairaka ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami Allah, saat ini Engkau berikan musibah untuk kami, Engkau belum saat kami untuk semangat beribadah kepada-Mu ya Allah, maka ya berikan semangat kami untuk menuntut ilmu beribadah dan dekat kepada-Mu ya Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan para ulama, dekat dengan para sahabat, dekat orang-orang yang saleh ya Allah. Ya Allah, berikan azab kepada kami ya Allah. Ya Allah, bila teman-teman kami saat ini sedang sakit ya Allah, maka sembuhkanlah ya Allah. Bila saudara-saudara kami serkan lagi susah, maka mudahkanlah ya Allah. Bila saudara-saudara kami yang lagi susah dalam mencari rezeki, ya Allah, berikanlah keberkahan rezekinya ya Allah. Untuk saudara kami bersama umat Islam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkatlah wabah ini ya Allah, wabah COVID ini dan fitnah-fitnah yang di bumi Indonesia, khususnya di Palembang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah, jadikanlah kami ya Allah manusia yang mudah dalam menuntut ilmu, menghadiri masjid-masjid-Mu, duduk dengan orang yang saleh. Ya Tuhan kami tak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Tuhan kami Allah, alhamdulillah takdirkan kepada kami pada pagi hari ini untuk duduk di masjid-Mu, untuk menuntut ilmu, untuk memandang Al-Quran, berzikir kepada-Mu ya Allah, berdoa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami ya Allah, berikanlah hidayah dan taufik yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, kepada teman-teman kami ya Allah yang saat ini masih dalam kelalaian, kemaksiatan, duduk di tempat yang kurang baik ya Allah, duduk di tempat yang kurang baik. Tuhan kami berikan hidayah untuk mereka yang saat ini ya Allah, untuk mereka bisa hadir duduk bersama kami, berkumpul bersama kami dan berkumpul untuk menuntut ilmu ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ma'ar wa arina batin ya Allah, kami berikanlah petunjuk untuk kami ya bahwa itu baik, itu baik ya Allah, dan berikanlah petunjuk untuk kami ya Allah, bila itu jahat untuk jauhkan itu dari kami ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya khadimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khadimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khadimah ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, berikanlah kami kecintaan kepada saudara-saudara kami ya Allah, berikan kami cinta kepada Nabi Muhammad SAW, taulah dari akhlak tingkah lakunya, tutur katanya, pandangannya, pendengarannya dan kakinya ya Allah, untuk kami selalu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Tuhan kami ya Allah, bila musibah azab ini ya Allah, berkat dosa kami ya Allah, maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami menyadari ya Allah, kami lalai setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap jam ya Allah, untuk bangga dan senang bermaksud kepada-Mu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, berikanlah hidayah dan taufik untuk kami ya Allah, senantiasa setiap detik, setiap jam, setiap waktu untuk beribadah, bersalawat, berzikir, menuntut ilmu dan mencintai para ulama ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, menangkanlah perjuangan para habaib, para ulama di Indonesia ini ya Allah. Jauhkanlah mereka dari bala musibah, jauhkanlah dari fitnah-fitnah akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bila sudah saatnya nanti ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami berikan kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berikan kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah. Ya Allah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Tuhan kami jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. وصلى الله على محمد بن أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل حبيبي وطبيبي قلبي وجسدي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jangan sekalian sampai nunggu ustaznya, kita akan mendengarkan sholawat Fatihah. Yang lainnya duduk, ya duduk rapi-rapi. Versi Al-Qurannya, Al-Quran ini gimana Pak jadi? Al-Quran ini taruhlah di ruang Darussalam, lehari juga. Karena kita mulai hadroh, ya. Nah, saya makan. Ada yang puasa tak? Ada yang puasa tak? Ada yang puasa tak? Puasa. Yang tak puasa dia tak puasa. Yang tak puasa, yang tak puasa. Yang tak puasa kan? Nah, datang semua tadi. Iya, sok kafir. Ini nak baju itu tu lah dia. Tak ada nikah lagi. Kawan ini. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aji. Ayo. Al-Fatihah bi barakati kita baca oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maju. Sini. Sama. Sini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا
على محمد أسمى البرايا جاء وأوسع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد واغفر المعاني واصرفه وارجع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرضى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ربي بنا خير خلق أجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك سيدنا
والسلام عليك أبغى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المرسل من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من سلنا وحدانا. صلى عليكم الله بارك الذي بك يرشد خصنا وحبانا. وعند ربنا معلم شرك الأسمى فعذبنا النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لوائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاج المودة أيج الأشجانا. والله ما يجرى الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم من النفوس مع النفاء فيهانا. لا يسمعون بذكر الله المصطفى إلا بإنتاجها برانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحس تسأل ربها رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى يا للمشقين إليه في الآذانا. إلى أنصافك وهل المجتبى وعجل بك يمتلئ جدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقد جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. ونور الله نبذ من به بذكره عظم به منانا. ورحمة المولى نأمل قوله فليفرح والأرض به فرحانا. ومتسما بحبل الله من أنشانا. وذكرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. بين ماء فاستفيق من غفلة هذا وقد يبقانا. وعلينا أفكار ربي لم يزل ينظرني بين الخيار مصانا. ومدين إلا أنا في
لخيرها أنت بروزي أنا وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح إلى يقانا طهره الله ما أساره وما برك مثله إنسانا الله بحبه وبذكره والنصر والتوحيد رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا ولا يا نبي أنت المرتجى يوم الامتحان اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول
لك الشفاعة يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نوره في الكتب بينها لنا تبيانا وقد ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا وبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى أنادى الفحوى والترضى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأفضل الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حلالا ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عن عطاه نمانا بالله كالذكرى في محمد كيما تزيح عن القلوب الرعدا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد أجد من ما شاءه قد كان حبت الأم الأمينة في صعب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا وكان يمر ربما وجهه وسائر الإبر المسون عيانا وهو هاشم الكريم شمل بن عبد مناع الكبر كسين كان والد الحكيم شانه قد اعتدى عزيز بذلك شانا رحمة الرسول المصطفى حتى ترى في سلسلة رسله عدلانا وهناك بمعلم برب أسمائه لكان للهزيم عوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها تنصف من رب السماء قصى الأذى والأمى والأحزان وأكما فرجع ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان من سر من في بطنها فاستبشرت فتنم خالفا وزياد رضوانا سبحان الله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فاكتب للمشفع إيمانا وقبيلها الأرض الشمس الهدى على الحبيب كرما صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
Bye.
Ada para ikhwan, silakan untuk maju. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah dan pemirsa Masjid Al-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, Minggu 18 Juli 2021 Masehi, atau yang bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1442 Hijriah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Agung Kurniawan MPDI yang akan memberikan ceramah agamanya dengan tema adab kepada orang yang lebih tua. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, baiklah kita untuk bersama-sama membaca umum kitab Suratul Fatihah. Al-Hazimiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kami himbau kepada para jemaah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Agung Kurniawan MPDI. Kepada Ustaz kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bisalamil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal istiqamati ila dzarwatil 'izzi wa sa'adah wa yukhriju biha minadh dhulumati ila an-nuri bi'idnihi subhanahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nasaba lana ma'alimal hidayah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mujtabahu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, adik-adik Irma dan Irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak lupa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan, terutama nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertatap muka di masjid yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam acara kuliah duha. Semoga tidak kita keluar dari masjid ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dan tidak kita keluar dari masjid ini kecuali Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada hari ini menjadi musabab
Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ingin saya sampaikan, sesiapa di antara kita yang belum niat i'tikaf, segera niat i'tikaf dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga keimanan kita dan menempatkan kita di tempat yang mulia. Perlu saya sampaikan sekali lagi, kita duduk di sini bukan duduk di tempat-tempat biasa, bukan di warung kopi, bukan di PKB, bukan di pojok proyek, bukan di pojok musinam dan lain sebagainya. Kita duduk di sini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW duduk di taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat taman surga maka berhentilah sejenak. Wa ma hiya riyadil jannah ya Rasulullah, kata sahabat. Apa niat taman surga itu ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala majalisul ilmi wa fi riwayah majalisul dzikri. Taman surga di dunia ini yakni majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Oleh karena itu wong yang rajin duduk di taman ilmu, taman zikir, artinya dia duduk di taman surga. Wong yang rajin duduk di taman surga itu bertanda dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah duduk di taman ilmu, tidak pernah duduk di taman zikir, berarti dia tidak pernah duduk di taman surga. Wong yang tidak pernah duduk di taman surga itu bertanda juga dia tidak pernah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah saya ceritakan ini untuk memotivasi kita dalam kuliah doa sehingga kita hadir terus di sini. Yang punya majlis rutin silakan duduk di majlis rutin tersebut. Ada sikok imam, ada sikok syekh namanya Syekh Al-Buti. Beliau ni hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada perkumpulan majlis taklim, beliau duduk di sana. Beliau lewat, kalau ada majlis taklim duduk di sana. Karena beliau ni wong alim, pastilah disuruh ke depan. Kalau majlis itu sudah mulai, dia tak galak duduk di depan. Sehingga wong tahu, kalau Syekh Al-Buti sudah duduk, jangan suruh ke depan kalau sudah majlis mulai. Ketika ditanya, wahai Syekh, ilmu ini sudah tinggi luar biasa. Engkau sudah dikenal dengan Syekh, engkau sudah dikenal dengan wong alim, apa masih galak duduk di majlis taklim ini? Syekh Al-Buti ngomong, sungguh aku minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ngomong, ini bukan kata dasar, ada dasarnya. Apa dasarnya? Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar inilah dasarnya. Ada sikok hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul duduk bersama para sahabat, menyampaikan hadis, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat baginda Rasul SAW, datang 3 ekor wong dengan baginda Rasul SAW. Wong yang pertama dia duduk mengikuti Nabi Muhammad SAW, mendengarkan ceramah Rasul, mendengarkan nasihat-nasihat Rasul. Wong yang kedua malu-malu, dia cak galak cak idak, cak galak cak idak, cak galak cak idak. Akhirnya dia duduk di luar, tidak mendengarkan majlis Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wong yang ketiga sudah terjingok majlis itu. Di hatinya dia enggan niat untuk di majlis itu. Dia langsung keluar dari majlis tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika majlis itu usai, Rasul bertanya dengan sahabat, tahukah engkau siapa 3 ekor uang itu? Lalu Rasul SAW menjelaskan, 3 uang tadi yang datang dengan kita lalu dia duduk di sini, itu uang-uang yang mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Artinya kita duduk di sini mengharapkan perlindungan Allah. Lalu Allah melindungi kita. Pelindungan yang 100% tidak katik yang mengusiknya adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pelindungan yang tidak katik cacat sedikit pun adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pelindungan yang paling abadi di dunia ini adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini uang jarang minta perlindungan dari Allah. Banyak uang mati-matian bayar BPJS.
Tiap bulan ngejokan duit BPJS. Tiap bulan 150. Wah ini hari kalau salah kelas 1 naik pula 150. 150. Nyari duit selalu untuk bayar BPJS ini. Dengan harapan BPJS ini pacak melindungi dia pas dia sakit. Padahal pelindungan BPJS itu pelindungan yang semu. Banyak tidak sedikit uang minta pelindungan BPJS dia sakit hati. Kenapa? Gara-gara BPJS tidak pacak melindunginya. Ada juga kita punya kawan, polisi kawan tersebut. Kita baik-baik kawan ini. Kita baik-baik, kita kasih makan, kita traktir. Dengan harapan kita minta lindungi dia pas kena tilang. Pas kena tilang, harapan kita pacak telepon dia. Ya. Tahu-tahunya kena tilang dia. Pas kena tilang, kita telepon dia. Oi, mohon maaf jo, aku tak baca jo. Pangkat aku di masih ringan. Nah berarti itu pelindungan yang semu namanya. Banyak gitu, misalkan minta pelindungan dengan bos kita, tapi kita tidak pernah bersungguh-sungguh untuk minta pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya menghimbau pada adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, mumpung masih muda, yang belum baca ngaji, duduk di majlis ngaji. Duduk, sisihkan waktu kalian. Belum baca, jadi wong alim, jadi muta'allimin, jadi muta'allim, wong yang belajar. Jangan jadi yang ketiga, kelas-kelas anak ilmu ini jangan jadi yang ketiga. Rasul itu kan ngomong, kun aliman, jadilah kalian orang yang alim. Oke lah, mungkin sekarang belum bisa kita jadi orang yang alim. Yang kedua, muta'allim, orang yang belajar. Nah ini, yang kedua nih nah, kita jadi muta'allim jadilah. Jangan jadi yang ketiga bagi kita nih. Au mustami'an, sekedar denger lah dengar duduk di majlis ini cukuplah wong yang sudah tua, wong yang sudah banyak kawin, wong yang sudah ada anak bini, wong yang sibuk mungkin dia boleh jadi yang ketiga. Mustami'an, dengarkan baik. Ada majlis samping rumah dia duduk, ada majlis di sini dia duduk. Tapi kelas-kelas mak kita nih bawa pena, pena ada bawa minyak wangi. Kalau tak kata minyak wangi, beli dengan Mualim Fadil. Sekaligus promosi. Kalau Mualim Fadil pun kasihnya ini minyak wangi apa? Endorse. Bawa apa namanya notes kecil. Ini tunjukkan kita muta'alim namanya. Belajar nian-nianan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rugi kita. Datang ke Irma, sekedar duduk, dengar, sudahnya itu keluar dari Irma, alhamdulillah itu kan sudah tidak tahu aku lupa kalau. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pagi kita belajar fikih dengan Mualim Fadil, luar biasa. Belinya kitab Safinatul Najahnya. Sudah dibeli kitab itu, belinya pensil, yang tidak tahu dicoret, yang tahu dicoret. Nah ini namanya muta'allimnya. Yang kedua, yang ketiga kata Rasul mustami'an, dengarkan deh. Yang keempat muhibban, sekedar mencintai baik. Yang jadi wala takun khabisan, jangan jadi yang kelima ini, patahlik. Kalau jadi yang kelima ini engkau akan hancur, engkau akan binasa. Tidak jadi wong alim, tidak pernah belajar agama Allah, tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat dari para asatidz, para habaib, tidak mencintai pula. Wong yang ini akan hancur di dunia, terlebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, artinya kita duduk di sini, duduk minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wong malu-malu tadi. Tengok majlis Nabi dia malu-malu, nak masuk nak tidak, lalu dia keluar. Maka kata Rasul, dia itu minta pertolongan dari Allah malu-malu. Maka Allah pun ngasihnya malu-malu juga. Yang ketiga, wong yang enggan minta pertolongan dari Allah, perlindungan dari Allah, maka Allah pun enggan untuk melindunginya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga motivasi singkat ini menanamkan di diri kita sampai mati pun tetap duduk di majlis taklim. Cari 1001 alasan untuk hadir di majlis taklim. Tidak kata Grab Ustaz, kita yang jadi Grab. Tidak kata Gojek, kita jadi Gojek. Tidak kata motor, sepeda jadilah. Tidak kata sepeda, jalan kaki jadilah. Lebih sehat jalan kaki. Makanya ringung banyak sakit ini karena tidak jalan kaki. Kalau jalan kaki terus setiap hari jalan kaki kalian sehat insyaAllah. Jadi banyak-banyak jalan kaki. Terutama saya ini, sudah badan mekar ini harus banyak jalan kaki sebenarnya. Karena ada motor, ada mobil gitu nih, ada sepeda bagus masih motor mobil itu kan nganteng baik. Nyampe tahu kan? Nyampe tahu. Mana bergerak lagi badannya? Kiai-kiai lama itu luar biasa lihat ngomong lama.
masjid jalan dia, gawat kitab, gawat kitab. Kayak dulu, kayak ini bari dulu. Oh luar biasa kan lo. Nah gitu tradisi ini sebenarnya yang harus kita tumbuh ke. Kalau berjalan kaki dari rumah saya ke Masjid Agung tadi lokak gitu, kita kuliah duha sampai jam 12 gitu. Jadi yang deket-deket aja lah, yang rumahnya deket, misalkan di 16 ini rumahnya, tak apa-apa nak jalan kaki Masjid Agung. Kalau nak kilometer 12 sana, dede, tidak jadi kuliah duha. Jadi ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah satu judul yang menurut saya penting bagi kita semua. Al-adabu ma'a kabirisin. Adab kepada orang yang lebih tua. Yang lebih tua di sini maksudnya wong yang tua. Bukan seumuran. Kalau lebih tua setahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan kakak kita bro, bukan saudara kita kandung kita bro, Nah, ini namanya cak kawan biasa. Tapi kalau wong yang umurnya 20 tahun lebih dari kita, 30 tahun lebih dari kita, nah maksudnya itu al-adabu ma'a kabirisin. Adab kepada wong yang lebih tua dibandingkan kita. Ada sih kok cerita itu, mungkin ada yang pernah dengar, apa yang belum. Saya dapat cerita ini dari Ustaz Abdurrahman Romli Al-Hafidh. Beliau pernah cerita tuh, ada kakek-kakek lagi duduk di halte. Ada budak muda lagi ngerokok. Tidak salah ngerokok-ngerokok. Anak Irma tanamkan di dalam diri ini haram rokok. Jangan ngerokok-ngerokok. Yang anak Irma, adik-adik sekalian yang masih ngerokok, usahakan untuk berhenti. Siapapun dekat uang merokok itu tidak nyaman tuh lah. Anak kalau dekat uang merokok rasanya anak tabuk tuh. Tapi kalau lebih tua tadi, jadi tidak usah lah gitu. Oh iya, ini live pulau harus jago dari omongan ini. Kita isi dekat uang yang merokok. Wih, payung mang macam itu je, mandang lebih tua gitu. Kalau sesama kita selesai. Tidak. Jadi untuk anak-anak Irma tanamkan rokok itu haram bagi kita. Jangan ngerokok. Dibandingkan kalian ngerokok, lemak kalian kumpulkan duit rokok itu. Kalau kalian ngerokok misalkan 20.000 sehari, kumpulkan. Pas sudah terkumpul, beli ke hewan kurban. Nah, kurban ke ini. Kalau sudah kumpul kurban. Ngerokok baca kurban tidak galak. Nah, Ustaz apa namanya? Siapa Ustaz? Ustaz Habib Syukri, Habib Syukri. Ngerokok baca, kurban tidak baca kata beliau tu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyambung lagi cerita tadi. Jadi budak ni ngerokok, uak-uak tua ni terganggu. Ayo nak katanya, dah usah ngerokok lagi. Asma aku ni, Oh ya sudah yai, mati kerokok ya. Pas sudah mati kerokok tu bertanya yai katanya, ngapa nunggu di busway ini katanya? Tak kasih motor aku. Kasih yai katanya, main lagi depan aku ni yai ni. Berapa sehari ngerokok tu? Sehari sebungkus, berapa sebungkus? Sebungkus 20.000 kurang lebih. Cung dia. Kalau cung ngumpulkan duit itu sehari 20, setahun dah dapat berapa? Pacak atau beli motor? Tidak lagi duduk di busway ini. Atau cucuk tadi kurang ajar pula budak tadi. Yang lebih tua dijawabnya itu, yai ngerokok tak katanya? Tidak, yai. Dari dulu aku tidak ngerokok, punya motor tak? Tidak lagi, yai yang tidak ngerokok lagi tak punya motor. Apa lagi aku ngerokok? Nah, jadi kadang kita ni dengan orang tua kurang sopan. Ada antrian panjang, orang tua tertegak sayang dengan orang tua tu. Siapapun orang tuanya tetap kita sayang. Nak dia bak kita, nak dia mak kita, nak dia bukan bak kita, nak dia bukan mak kita, tetap kita wajib memuliakan orang tua. Ngapa? Luar biasa orang tua tu. Sudah banyak dia dicabut kenikmatan oleh Allah. Orang tua bukan cak kita ni, kalau kencing langsung keluar kita ni, benar tak? Langsung WC, habis sudah. Orang tua tu kadang nunggu dulu dia kencing. Nunggu dulu, jangan digedor Nengok yai masuk WC Masjid Agung ni. Yai ini lama pula. Payu. Yai ini. Kalau sudah yai itu lama, dia keluarkan air kencing itu duduk dulu, tegak dulu, duduk dulu, nunggu ke 5 menit baru keluar. Kadang mah itu. Jadi memang sudah banyak orang tua itu dicabut oleh Allah kenikmatan. Gigi lah berkurang, penglihatan lah kabur. Jadi maklumi baik kalau jiwang tu.
Nah, ini fawaid yang pertama di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Kana al-Habib Idrus Al-Habsyi radhiyallahu anhu yufidu ala qawlihi inna man waqqara syai'an qayyadallahu lahu man yuwaqqiruhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan matan ma akrama syabun syai'an bisinnahi bisinni illa qayyadallahu lahu man yuwaqqiruhu inda sinnah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang dikomentari oleh Al-Habib Idrus bin Al-Habib Idrus Al-Habsyi. Beliau ngomong, "Inna man waqqara syai'an qayyadallahu lahu ma yuwaqqiruhu." Sesungguhnya hadis yang mengatakan menghormati uang yang lebih tua Allah akan mendatangkan uang yang menghormati kita juga pas kita lagi tua. Jadi yang galak hormati wong pas muda, dia hormati wong lagi tua, wong tua, pas dia tua kakek, dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala wong yang hormati dia juga. Karena dia tahu rasa dihormati itu mana lemak luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau ngomong, "Anna dzalika mimma yadullu ala annahu yutawwilul umur." Jadi Al-Habib itu ngomong, sesungguhnya hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa uang yang galak menghormati uang tua akan dipanjangkan umurnya. Sampai kapan? Sampai dia jadi masyayikh. Hatta yasira syai'an muwaqqiran. Sehingga pas dia tua kakek, Allah datangkan juga uang-uang untuk menghormati dia. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anak Irma harus beradab dengan uang tua. Kalau ada uang tua yang lebih dari kita, pas di busway dia tegak, kita duduk, suruh dia duduk. Ngapa sahara wong tua itu tegak? Kalau kalian disuruh mimpin doa, jingok dulu. Kalau majelis ini majelis wong tua, pendek-pendek we doanya. Kalau majelis budak muda, tidak apa-apa, tidak panjang-panjang. Ini wong tua, lah ngangkat ke sahara, ayo selesailah doa dulu. Oh, gemeter, buta tangan ini kan. Kalian imam, jingok dulu di belakang itu. Kalau banyak wong tua, khafifkan baik ayatnya, ringankan baik maksudnya ayatnya. Kalau wong muda memang sudah terlatihnya, tidak apa-apa nak dipanjangkan sedikit. Inilah wong tua banyak cakian pula. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ay, wak tu. Ay payona. Kalau muncul di kaki dia. Nah, jadi kita tengok kalau wong tua itu luar biasa. Jadi kita hadirin yang dihormati kita wong tua. Lalu fawaid yang kedua, man taraka sofa. Nah, ini penting ini. Man taraka as-saffal awwal mughafatan ayyudayyiqa ala ahlihi kana yakunu asanna aw ashrafa minhu faqama fi fitani a'tahu mithla tawabi as-saffal awwal min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an Dikatakan di fawaid yang kedua ini, barang siapa yang meninggalkan shaf pertama, ada majelis taklim, shaf pertama, atau di Masjid Agung, shaf pertama kita nih duluan datang jam 4 azan subuh, kita datanglah jam 3, duduk kita di sana, datang. Kemudian shaf ini sempit, shaf ini sudah sempit, maka kita berlari ke shaf kedua untuk menghormati orang yang lebih tua dibandingkan kita tadi. Jadi yang lebih tua dia ke depan. Karena shaf ini sudah sempit atau melonggarkan dia. Bisa jadi wong tua di belakang, bisa jadi shaf ini sudah sempit. Sempitnya sehingga wong tua besar. Maka kita pindah ke shaf kedua. Maka dikatakan di dalam kitab ini dijelaskan Allahu mithla thawabi shafil awal. Allah akan memberikan pahala seperti shaf yang pertama dan tidak mengurangi uang yang shaf di awal pahalanya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga sangat penting kita nih jangan cak riuan kalau masih muda. Kalau masih muda-muda ini jangan cak riuan ujung kan. Kalau ada majelis taklim mentang-mentang kita duduk, mentang-mentang kita datang pertama kali nak duduk di depannya, jangan ya. Jingok dulu. Siapa
yang pantas duduk di depan itu. Rupanya duduk di depan ini wong yang tua kan. Maka wong yang tua kita dulu kan. Atau di Masjid Agung, kan Masjid Agung itu pertama itu sudah diatur. Sejadah. Janganlah kita nak ke sejadah itu. Karena sudah ada galau itu. Wong tua kalau baru datang biasanya dia diinikan di sini. Wong salaf dulu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mereka mendahulukan wong tua. Jikalau di tradisi habaib, tradisi kiai, kalau wong yang sudah tua-tua itu pasti disuruh ke depan. Tidak mandang dia wong alim, tidak mandang dia wong tidak alim, tetap disuruh ke depan kalau sudah tua yang luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, fawaid yang ketiga, qala Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, berkata Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoinya. Kana salafuna ridwanullahu alaihim yuqaddimuna akbar sinna fil masyi wa fil majlis wa fit tartibil Fatihah wa nahwi dzalik. Dikatakan di sini wong-wong yang salaf Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, yuqaddimuna akbar, mendahulukan wong yang besar. Maksudnya wong yang lebih tua, akbar sinna, wong yang lebih tua umurnya. Fi masyi, di dalam berjalan. Kalau dalam berjalan itu didahulukan wong tua. Bahkan kaki ada cerita nih, hikayat dari Sayyidina Ali. Jadi kita dengan wong tua kita itu juga jangan sampai depani wong tua kita, wong tua kandung terutama, ataupun wong tua yang lain. Kalau dia berjalan di depan, kita di belakangnya. Kecuali pas turun tangga jangan kita di belakangnya. Dia nyampak, tak kata yang ngalangi. Nah, kita di depan dia dengan catatan untuk ngalangi beliau kalau pas nyampak. Tapi kalau berjalan kita di belakang beliau. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fil majlis, di dalam majlis. Wa fi tartibul Fatihah, di dalam tertib surah Fatihah. Jadi kalau nak ngadiai wong tua atau nak nyuruh Fatihah, itu disuruh biasanya wong yang paling tua. Fatihah, kurang lebih itulah ya bahasanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Sayyidina Imam Ahmad bin Husain At-Tas, nafa'anallahu bihi. Inna min qawaidis salaf alla yataqaddama sighar 'ala al-kibar illa fi thalathati mawadi'. Jadi termasuk dari tradisi wong-wong aslafun saleh tidak mendahulukan wong yang muda atas wong yang lebih tua, kecuali di dalam 3 hal. Jadi di dalam 3 hal kecuali. Yang pertama, fil imamati idza kana ahlan, di dalam menjadi imam. Di imam salat apapun, kalau dia lebih tua itu lebih bagus. Dia tua, berilmu, bacaannya fasih, maka disuruh yang lebih tua. Tapi kalau wong tua tidak kata yang baca, kecuali wong muda lah, anak Irma tu lah yang baca. Misal tu baik, anak Irma bagus bacaannya, hafal Qurannya, maka didahulukan wong ini dibandingkan wong yang lebih tua. Jangan sampai kagetnya kalau kita jadi pengurus masjid, jingok yang tua baik, jangan. Yang dijingok itu wong yang hafalannya bagus, yang akhlaknya bagus, yang bacaan Qurannya bagus. Inilah yang dijadikan imam. Mainari, mohon maaf adik-adikku Irma, ini tanggung jawab kalian sebenarnya untuk memperbagusi bacaan. Kalau kita jingok di mana-mana, masjid mana-mana, kadang kita ragu nak sholat di sana. Bukan ragu oleh apa-apa, oleh bacaan imam juga. Ada yang mengucapkan bismillah itu pecah shin. Bismillah. Padahal huruf sin itu. Ada yang mengucapkan huruf siratal ladzi, huruf zal, pecah huruf za itu. Siratal ladzi. Nah, kita mamang ini Jadi kita khawatir dengan bacaan itu Maka sholat ini uji kita Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kewajiban anak-anak Irma semuanya untuk memperbagusi bacaan Al-Quran kalian. Yang belum bagus, silakan dibagusi. Banyak kawan-kawan kita Irma yang bagus bacanya. Minta setorkan, luangkan waktu kita nian. Setidaknya tidak baca imam di masjid, imam di rumah jadilah.
Kangen kadang anak itu nak nyingok bapaknya imam kalau bapaknya bacaannya bagus, kebanggaan bagi seorang anak. Tapi kalau bacaan bapaknya nganar-nganar ay, aku ni tidak ngaji lagi mundoyo kurang lebih lah bahasanya seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam imam tak boleh kita dulukan wong yang lebih tua kalau dia tidak ahlinya. Tapi kalau dia ahlinya, kita dulukan wong yang lebih tua. Yang kedua, wafi tadris, di dalam mengajar. Mengajar tak boleh kita mendahulukan wong yang lebih tua kalau tidak dia mumpuni. Tapi kalau beliau berilmu, beliau banyak khazanah keilmuannya, tetap kita dahulukan. Kalau ada yang lebih muda, lebih berilmu, lebih pacak mengajar, dahulukan yang muda. Meskipun yang tua ini tetap kita dahulukan asal mumpuni. Yang ketiga, wafil fatwa, di dalam mengasihkan fatwa. Wong-wong yang ngasih fatwa dianjurkan sebenarnya wong yang dewasa. Kalau dia ada ilmunya, kalau memang ilmunya sudah tinggi, atau kalau sudah diakui oleh masyarakat dia ini bisa ngasih fatwa. Tapi kalau tidak bisa, ada orang yang lebih muda, lebih alim, lebih paham, lebih mengerti, maka orang yang lebih muda boleh didahulukan dibandingkan orang tua. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari fawaid selanjutnya ini cerita Sayyidina Ali tadi. Bukiya anna Aliyan radhiyallahu anhu kana yadhhabu ilal jama'ati li salatil fajri musarri'an. Adapun Sayyidina Ali, diceritakan Sayyidina Ali radhiyallahu an kana yadhhabu ilal jama'ati li salatil fajri musarri'an. Jadi Sayyidina Ali ini keluar untuk sholat fajar dengan terburu-buru. Sholat fajar ini sholat subuh. Nah, mulai dari sholat subuh itu sholat fajar. Kalau ada bahasanya sunnah fajar, yakni sunnah sebelum sholat subuh. Lebih afdal dibandingkan dunia seisinya. Kalau sering ngomong sunnah fajar ini kan? Sunnah fajar itu maksudnya sunnah sebelum sholat subuh. Walakiya syaikhan fit tariq, dan dia jumpai orang yang tua di dalam perjalanan itu. Pas dia pergi dari rumah, rupanya di depannya ini ada orang yang tua. Yamsi kuddamah, ala sakinati wa waqari fi istikatil tariq. Jadi orang tua ini berjalan dalam keadaan khusyuk dan santai, lambat. Namun orang tua tak baca orang tua itu berlari ya, lambat berlari. Selesai ganti orang tua yang baca berlari ya. Namun orang tua menges dia berlari, berjalan dia lagi menges, apa lagi berlari ya. Nafas itu Sayyidina Ali ketemu. Famaron Ali takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi hatta ana waktu tulu'i syams. Jadi Sayyidina Ali dia tidak galak mendepani orang tua tadi. Dia masih duduk, bukan duduk, berjalan di belakangnya. Kenapa? Ihtiram dengan orang yang lebih tua tadi. Padahal waktu untuk turunnya fajar, maksudnya untuk terangkatnya matahari sudah dekat. Sudah dekat. Kalau di Saudi itu sholat subuhnya agak lama. Maksud agak lama ini agak lama nunggunya. Tak di Masjid Agung kan lumayan lama. Sesudah sholat sunnah itu baca Asmaul Husna dulu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. 20 menit lah kali ya, tak nyampe 15 menitan biasanya baru komat. Tapi kalau di Saudi, yang pernah ke Mekah, yang pernah ke Madinah, dia kalau sudah sholat sunnah itu nunggunya tuh lamanya. So, kalau baca Quran dapat setengah juz itu kurang lebih. Setengah jam lewat. Matahari nak muncul, fajar maksudnya matahari nak muncul baru dia komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, salat. Kalau sudah kita keluar dari Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu sudah agak siangan juga. Memang disunnahkan oleh Nabi untuk sholat subuh itu nunggunya agak panjang. Tapi ini khusus nunggu di masjid. Jangan nunggu di rumah, ketiduran kalian. Tidur bangun-bangun jam 7. Ustaz Agung tadi subuh ini diakhirkan bagusnya. Sudah dengar kita puasa, tak males ke masjid, sholat di rumah pula.
nunggu pula. Nak nunggu siapa di rumah tu? Si dewean pula. Oh, nunggu. Bedok aja. Bangun-bangun jam 8. No. Itu kan lagi nunggu. Terkelip. Jadi hadirin kalau di masjid diusahakan agak lama. Kesian lah. Uang tua tu kan pengen sholat subuh di masjid. Kalau sudah bangun subuh tu macam-macam uang tu. Ada yang bangunnya jam 3, ada bangunnya jam 4, ada bangunnya pas azan pula. Pas azan dia bangun. Kamunya subuh nak kencing, kadang ada nak buang air besar, kadang juga bekas-bekas iler nak dibuangi dulu. Lama waktunya tu. Barulah kita sholat subuh. Ini pas kita sudah datang langsung qomat. Pas kita sudah datang kadang sudah salam imam, assalamualaikum warahmatullah. Juga kita nak ikut sholat jamaah di masjid tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi cerita. Falamma lana syai'un min babil masjid lam yadkhul fihi. Tak kala uang yang tua tadi datang ke masjid, sudah datang di depan pintu masjid tadi. Uang tua ini tidak masuk rukun. Tidak masuk masjid. Fa'alima Aliyun annahu minan Nasara. Ya Allah. Sayyidina Ali baru tahu kalau wong tua tadi wong Nasrani. Pada kalau masjid wajada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ruku. Maka Sayyidina Ali masuk masjid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang ruku. Sedang ruku. Falamma faragha min as-salati qalu ya Rasulullah lima tawalta ruku fi hadhihi shalah. Wahai Rasulullah, sahabat bertanya, sudah salat, sahabat bertanya, qalu, banyak orang bertanya artinya. Dengan siapa? Dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ngapa bunyian ruku? Ma kunta taf'al mithla hadha. Tidak biasanya engkau lakukan ruku seperti ini. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, lamma raka'atu wa qultu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kama kana langsung baik maksudnya di sini. Lamma raka'atu wa qultu, tak lama tak kala aku ruku, lamma raka'atu, tak kala aku ruku, kata Nabi, wa qultu, aku ngomong seperti biasa, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ja'a Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril alaihissalam datang, wa wada'a janahahu ala dhahri wa akhadani tawilan. Jadi malaikat Jibril membentangkan sayapnya ngalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk i'tidal. Ngalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk i'tidal. Falamma rafa'a janaha rafa'atu ra'si. Maka ketika dia mengangkatkan sayapnya, maka aku pun mengangkatkan kepalaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lima fa'ala hadza. Ngapa malaikat Jibril melakukan seperti itu wahai Rasulullah? Faqala ma sa'altuhu an dzalik. Aku tidak bertanya dengan malaikat Jibril. Fahadara Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril turun datang lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inna aliyan kana yastajilu li jama'ati falaqiya syaikhan nasraniyan fit tariq. Tak kala wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, sesungguhnya Sayyidina Ali dia terburu-buru untuk sholat jamaah. Dia menemui uang Nasrani di jalan. Walam ya'lam, dan Sayyidina Ali tidak tahu annahu Nasrani, bahwa yang tua tadi uang Nasrani. Sehingga fa'akramahu, maka Sayyidina Ali memuliakan uang tua tadi dengan berjalan di belakangnya tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Jibril, memerintahkan aku untuk membentangkan sayapku dan menghalangi engkau untuk i'tidal.
hatta yudriku ma'aliyan salatul fajr. Sehingga Sayyidina Ali ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pacak salat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Wa amara Allah Ta'ala Mikail ayat khada asyams bijanahahi hatta la tatlu'a dihormati ala Ali radhiyallahu anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Mikail membentangkan, maksudnya ini ya. Maksudnya ini menahan matahari supaya matahari itu jangan terbit dulu. Supaya matahari jangan terbit dulu demi memuliakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Singkat cerita ini, Sayyidina Ali pergi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di depannya ini wong tua. Beliau tidak galak melewati wong tua. Sampai wong tua itu di depan masjid, tidak masuk masjid rupanya wong tua. Tahu-tahunya wong tua ini keluar baik, lewat baik. Sayyidina Ali baru tahu wong tua ini rupanya wong Nasrani. Lalu Sayyidina Ali masuk masjid mendapatkan Rasulullah SAW sedang rukuk. Selesai sholat, sahabat Nabi bertanya, wahai Nabi, ngapa engkau rukuk lamunnya? Kata Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril nahan aku ini. Kurang lebih, itulah bahasa kita ini. Apa penyebabnya? Aku tidak bertanya dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril datang lagi ngabarkan, sesungguhnya Rasulullah Sayyidina Ali nak sholat berjamaah denganmu. Beliau ini tergancang-gancang sampai di jalan dapatkan uang tua. Pas dapat uang tua ni dia sudah tua ni. Sayyidina Ali tak galak menghormati uang tua ni. Lalu dia terlambat datang ke masjid ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruhkanku untuk melepaskan sayapku ini untuk menahan rukukmu, dan menyuruh malaikat Mikail untuk menahan matahari keluar dari tulu isyam, apa namanya bahasanya? Terbit, matahari terbit demi memuliakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh dari Sayyidina Ali yang sekelas Sayyidina Ali baik, dia memuliakan wong-wong yang lebih tua. Apalagi cak kita ni ilmu ladikit, terus juga ilmu sedikit, ibadah kita jauh. Sepantasnya lah kita memuliakan wong yang lebih tua daripada kita. Senangkan wong yang lebih tua. Siapapun wong yang lebih tua tu, tidak mandang dia siapa baik. Nak abah kita atau nak umi kita, atau bukan abah kita, bukan umi kita bahagiakan wong tua ni. Kalau lewat jalan kita muliakan dengan kita tintin wong tua ni. Tahu wong tua lewat jalan, apalagi jalan Sudirman ini ya. Bingung dia tu maju tidak. Maju mobil ni pecah dak kaki rem kalau dia nak maju tengok mobil pecah dak kaki rem kalau. Kita yang turun tangan sebagai wong yang muda. Kalau ada sal kita kepakkan dulu sal. Jadi kita ya kan, kita tuntun wong yang lebih tua ni. Misalkan wong tua ni apa yang nyampak, jangan sampai kita biar kita yang ngembekkan apa yang nyampak. Jam dia misalkan nyampak, kita ngembek dia. Aku pun yang misalkan nyampak, tongkat dia nyampak, kita ngembek dia. Senangkan nanti wong tua. InsyaAllah hadis tadi kita yakini kebenarannya, pasti kita yakini kebenarannya. Wong yang menghormati wong yang lebih tua akan didatangkan juga wong yang menghormati dia ketika dia lagi tua juga. Bahkan hadis ini juga dikomentari untuk wong tua sebenarnya hadis ini. Di komentari ada yang seperti itu. Maksudnya dijelaskan hadis ini untuk yang punya wong tua. Yang punya wong tua, kalian berbakti dengan wong tua, kakek kalian punya anak berbakti juga dengan kalian. Kurang lebih seperti itu komentarnya di hadis yang awal kita bacakan tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, semoga memotivasi kita untuk memperbagusi perilaku kita kepada wong tua, terutama wong tua kandung kita, abah kita, umi kita, selalu kita dahulukan. Makanan di meja biarlah mereka dulu yang ngembek. Sudah mereka ngembek, baru kita yang ngembeknya. Ngembek di sini maksudnya itu apa? Ngambil ya. Ngembeknya kayak kambing dekat-dekat kurban ini kan. Maksudnya mengambilnya itu biarlah wong tua dulu. Ada apapun masuk WC biarlah wong tua kita dulu. Nah ini biarlah wong tua kita dulu. Kita ngalah sebagai wong muda. Insyaallah dapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit sampai waktu azan. Siapa yang
ada yang bertanya mengenai hal ini dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Agung Kurniawan MPDI yang telah memberikan ceramah agamanya. Langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan, dan bagi akhwat yang ingin bertanya, silakan untuk menulis pertanyaannya di dalam kertas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon doa syifa atas nama Muhammad Ilham Perniawan bin Mardi Irawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan beliau kesehatan. Allah Subhanahu wa taala angkat sakit beliau. Allah Subhanahu wa taala berikan beliau hikmah dari sakit ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama juga kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah hari ini, yakni corona ini, menjadi hikmah bagi kita semua, dan semoga program pemerintah PPKM ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan selesainya PPKM ini selesai juga insyaallah diangkat seluruh wabah penyakit dan lain sebagainya, sehingga kita bisa sholat berjamaah dengan merapat, bermajelis taklim lagi, dan melakukan kegiatan sehari-hari kita dengan seperti biasa. Insya Allah. Sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah doa kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir bulan ceramah pada pagi hari ini. Saya, Sarfi Al-Ghassan, selaku MC pada pagi hari ini, memohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.